Hello friends, welcome to my YouTube channel. Then tuna kain say ding hi le chu ga hungai ta dip ten mi khat in na I hin do he. Chi FC ti man da ham na in dong ka ki pa in. Ma chunga chun amma FC na kona kon thil tam ta ka hung ki hil do in ten ka hin vet sa da na. Abona chu ka hin vet sa lo din. Important ke se na wan ni ham thum ham bo chu ka hin hil chet thei da na ki ten ka hin vet sa thei da IPP ham. Ama sa pena chu EP ham I topic diu che ti le visitor na WhatsApp chu koi koi ahin visit ham chu event diu hena event the hin ten le khat chu hile deleted restore message ho ki ve the hena cho chu kain sei ten je chen abula kona zone again hin vet pe divin kain tem ve kipan masang kamin chule bonga hin ka kipan ka video abula kona zone again hin vet pe je kipa thu kain se ka channel than hele lu set and like share subscribe na hin bol pe divin kain tem ve okay direct pan pai tau tin mi min na status ham hello le na profile ham chu ahin visit navet nom ham na khat han navet nom diu kata sanin su iti bol diu ham iten le iti man diu ham cho po na kain sei de na ten chai khat chu mi message of vet theina he cha he okay direct panutin ep ham app chu tile app store ai che diu app store ai che cha what's tracker kiti he download diu na install bol diu cha kain pin ten chai thil kha kain sa mi tam ta apps link chu koi ji in ti na apps link koi ten le chun YouTube langa hi atam jo hi phal lo he na YouTube langa ki phal ji lo hin ten kha kha chu ki phal thoin kha kha ki phal ji pon cha chu risk la sa nga chu direct app cha kain pi hen chin download diu what's tracker hi download diu ten open me cha ten cha ip ki sunam ti le by continue you agree to privacy policy learn more about privacy statement here kitin cha hi people hon direct continue me eng diu na continue me cha ten le allow me ke diu he allow me cha ten le cha hi you we care about your privacy tian fc phat dan na I privacy host phat cha koi ha cha kona leak lo de ti na hi ten cha hi people hon agree me diu agree jo ten cha hi khat zo ka se whatsapp tracker kitin what's tracker kitin anoya hi whatsapp web kitin na ama sang ki sei tan cha kona mi message hoi on bon activate the na chu next topic ten save tin chai search profile kiti hai search profile hai number na me chu ama profile hum do yeng de na bai dan cha whatsapp ni na man le khat na man ham ni na man ham chai na dei de ni ki select de na te noi pa on chu direct cha na len lu ning the number na me chu hin te noi langa ga che ki le han example a number na me le tia he number na me chai ten le profile hung do ding de na cha ke ka number ka me le tia profile hung de tabang chu hin te noi langa chi chi ki na le ip ma ham profile visitor ki tia profile visitor ai me du imi chai ten cha he ama sa pe na contact a chun na contact list ho zo se chu de na chi chu contact lang jo nga ta diu tin visited ki tia ai chi du visited ai install na bol pan hi la kong install ka bol pan na install ka bol pan je a cha hi 12 hours time nga na 12 hours a chu koi na profile hin visit nam tho chu alim a profile hung do de na ti chu hin tem visitor ki ti hin chon chu tabang ma 12 hours ngai chu nga hat ngai he na ten khat na hi restore deleted message ki ti message ki delete ho la do the na ti chu hin si me de ime cha ten cha hi khat heading chu start restoring message enable notification access chi on ngai we chi iti on diu ham tele la ya hi me diu start restoring ta me cha ten cha hi hoya che diu ham tele na setting na phone setting a hung lut din what's tracker ki ti hi not allowed ki ti hin chi ime cha ten cha hi allowed on ball diu na on ball diu I ball cha ten le bo chun cha hong timing kin na na ona kona bo chu pe na vet thelo de na on pa na kona chu min message a delete ho chu restore na hin bol pan thei de ti hi chips ki chip dan na je chun ke ki pa in bula kona zone again hin vet pe jen ki pa thu ken se hin
ka chen la tha ne lung se ten like share subscribe nen bol pe dim pen tim ve ki pa